Sibeivek ule tunchuma kan ron ti chhuat tur chu October ni somni pakua sang ni somni pahnih zan ha boralta tilaram bo sei chanchin tlang pui tilal bo sei lal rami hi pu tilal dol leit le pi ming thani te fa ni in ni somni pathum tlasari sang khat zakwa somsari pasari khan ral tan lain barmarama alo pianga kum khat mi lek ani lain mizorama anlo let le ani tilaram bo sei hi no pangte ani lai changin no pangdu om tak le Sunday school akal lai achanga apui tlin thleng po a kaushan bel tat mi ni in tharau kai shwaina adong na se em a atum ang le be sei ang pon le khal zir sang theilo khopin rongbol na lama akal na sa a lilpa faka zai le ami te in pol ho na mun a hi anwam ti ber ani pasal anei nuwa po aphak ang tok tokin lelpa le akaushan hote abel zela adu thu samber chu lelpa rongbola hunlim om takman ani kumsang khazakwa somkwa pasari mars ni som pani khan apasal sila ming lian ane jinthar mizoram UP sibiak ina reverend sai nu na leitin a in nei tira fa pali an nei ani an fa te silal ngai oma silal mangai zwala simal som twangi simal som dong liani tilaram bo sei hian a thei topin a chung kotan na athok china tuna hian Mizoram Cooperative Apex Bank a pigmi agent na athok mek ani adam lai ni te pathian le akaushan tan thei to ka rongbolin ahun amang chin ani ahun nunung lam chop cancer ti a in shat nu in thei ang anga enkol ani chung po a achat chak viau thei lo lai pon telpa ne na chol mei hi ka chak ani tin a chian tha te bula a soi chin ani an nu pa in natna khuma pho bible te charin sermon te ngai thadunin khemo a khai thei lo nu pon pathian thu te ngai thla in hun an hmang thin Mizoram UPC a ni na alo chel to te LED sang ni som pasari sang ni som pariata General LED Executive Board Member sang ni som pakhat som pahnia bial LED Secretary sang ni som panga som paruka bial LED Assistant Secretary sang ni som ni pakhat sang ni som ni pahnia bial LED Secretary sang ni pakwa sang ni soma jinthar LED Secretary sang ni som pakhat sang ni som pahnia jinthar LED Secretary sang ni som pasari sang ni som pariata jinthar LED President jinthar kaushan a ni na anei te sang ni som ni pakhat sang ni som ni pahnia puitling Sunday School minglam tu le khom chan tu ana chandan ama hian benvon ang dewing khu kher kher hi anei rang china ma se kumsang ni somni pakhat October thatop lam achang khan akhu hi na sa zwalin thoha nen abe na sa chaule a doctor zau than tluang apan pui ania zia umlam apan thei lok lo awangin Dr. Don S Holiday pan pui le ania ani hian achuap din hun chu thalo viawin asia a ma se aizola adin hun dik tak an sha theilo awangin Kolkata lama arifara November ni somthum sang ni somni pakhat khan Kolkata panpui ni in heta hian a cancer ti kan che chuak ta ani December ni som pakhat sang ni somni pakhat khan aizola lo hol le in heta chang hian enkol chhun zom char ani a in lama le damdo in lama te thei to pa enkol ni in ni somni thlasom sang ni somni pahnih khan Ebenezer Hospital a admit le ni in doctor le nurse ten anun na chan tumin thei top chho ma se ni somni pakwa thlasom sang ni somni pahnih tlaida rukle chan ve khan chatuan ram min pan santa ani zominga official chuan akal santak apasal fanaute thinlung takin kan tor pui hle ani Gatong mana kajunun me